Nisambula sa kana warong tong maya nang ono warutaki na nondanga una ni wakikili na Radio Fiji 1 domoiviti kay na FBC TV. En tuliti ko na tamba na ratu na may waitebiti ko na nonda ngaunungo ratu na tiku kina na kene bolisles na imatay ni tulu na iwaswasi ni vital no ni kuwa ro na may bulang itiki no sabi na dambaro ibolisles kabingara biboga business accelerator manager and tambana ni Fiji Commerce and Employees Federation ke mareta saladakau may na tambana ni Women in Business ndeber na tambana ka rtung karabiti ko na kena besulya kina bebuke so e baro tak membalitir na daw diti bakin business lalai ka baro ngiti ko na ministry ni business be boli sarbanua ke na velokaki kene katul ni waswasi ni karuan ni ututi ni waswasi ni vital no nangay suliti ko weraw na ibalsilesi may natambana ni bularara ba di matin itu semi bukaraw ki Luisa ambay ni Cor. Ron nangay pamadala tigani nabi kambaleta natambana ni bularara. Metiga butong mandanga na vital no nanonda iwas ni nganungo dasana ba bulo mandanga bi sabi na dambaro ibalsilesi kabing karabi ba business accelerator manager natambana ni Fiji Commerce and Employees Federation. Ni bulo bina turanita. Mbula watsoni wambul tatsana ver karena sema bultsuma no kuni program na singul bina kendai apa bina kana bukuni ngona ni sulta begitu begitu me wasya tawale na bukuni tamban gitu bingkara bikin na Fiji Commerce and Employees Federation kala wasya tawale biku itu meni na Fiji Commerce and Employees Federation sa wamba gitu na kina bingkara to me biti to yo kena tinkari on sangabul teu kena buni kena ngara bitu na rangangan do na bim business so kentu kin business Ikitu babina kana lo meni vidna bakisa sivi sa ndau ta mai ka tiku oleng bato mai na bengara virta na bisnis lalai na baki ron dulu cin katulu kena ron dulu cin kono kitu te kina ron matambos kara bengara iba tambakin dosa na virna marama kirna tambangon kasa lako to mai na bengara vina bukuni non rasa sangat gitu kamera pak matau tai kisi pabnatek na kilaka baka dito bakin bisnis ipira tambangon kina marama mereni motor tak nan kilaka ni bika bakin bisnis kina rembulan tu mandanga nambaki rusauti akitu satiku vital motor kina kirtuna matin tu Australia tuna maka development facility artuna international organization na buguni kina sa sangat ki me tebete kina por karumbo Akitu sa may tayo taka na ambag sa uti. Wato ito na Fiji Enterprise Engine. Sa na Business Accelerator Program. Matingi Accelerator Program dito pa ka na tamban ni pingkarabi ba bisnis. Kasa sa lakudurong mo siro sa ng bisnis lalay. Kasa to kayo dito na na wikar sa rota. O nangyay wasya to ka pala weekend na sinunan ko. Binak na bali besar sabi na ibu madal dari binak mendal na bang bulu mandanga bi mareta saladakau main women in business ni sambul binak watsoni wambul talanga ver na varorong chukmena singani ko na women in business nga do ana songo do vevu ke ver na marama ko didi bakin business ver talanga na marama daka bena vanova business kena suli na vasala veir na marama baletanga ko katel ngo saven na kena sangai nga me vator rakita kina bula vama tu vale baki pambimbi ver na marama mera didi vakanon bisnis binak na bali besar maret nita sabi na bukutingan ni ngau nam boleh laku turumi tongo na bika baru takati ko na tambano ni bingkara bikin Naka nita na buku ni bikana sa may lakburum sungo. Kaya lebih boleh bubu sa panamatatik may biar na di baking bisnis juga. Sa bibi susara nan rek di baking bisnis. Lebih ngangande so cukup biar na wan bisnis. Na cikina na tikuna yang baking go. Sa may nikito banana nume vaikur teki na program kitu sa di baking cukup. Nakian ngarabi cukup na dalam itu program itu na ruang cikina itu na webinar itu tal na business counseling
na webinar series ngo na wasa buto me bungo weekend endo kasaran do matombe ngaki na tata na vi volleyball lileu era matoto kin sena yo na webinar series ngo sani ka busar ngo endo ngani patapat ni ken karavi si ta tok na wuli na bukuni monel bili ba sekarang nenda lakon na Facebook mendali wasarap to keso na video so na ela ro tambah ito na Facebook sa YouTube bebe wato ka iyo kongo ya tambah kindo sarang na bukna rangangan na bisnis so na buknin rakin sa raki bolong nda lakon muso ko bir na pam bisnis kin karo na business counseling solito kay na bukun program yurto chikin urto leva na kenandaw na bukni bisnis kay indo talena nitu international master trainer vingara bisa semua Australia kan dosa mabul cuma no mon libuli batalanga orto na leli mongo ke soli sarto an tongo na rasangan so mikin era pa business into naka mera vital no kir mera rani wasia non relenka karabuli to mebir ka mera vi wasita ka na vi sala tapi so rani rapa na takin business sena vi buke tapi so total to na vi tambane so vit kin vi bono bolaka era nira watur takin vi biso takin na vi kal metemen business mera nira mebinganis kena nanrangangan de nongol bina kongo sa ikuasa na vi buke lautongo kitua sa na borumbuka sa sibi kitua sa mani toyo takina sa toro basi mekina na mateni tu Australia watkina liu ni International Labour Organization morto $1 besar na mateni webinar series sangarabi uci ruan ken katul sarang garabi kendai hotel sungo tultale kami vi kitu via vi bong kitkin vi kipni na bam business ya pamimpi bikin toni tuki ada benar tandu mandu ata kasi ndale ta botu sona vi bu kera sandu borti kira rotu bango to pingarabi uci na buku ni vika pakai lavo strategic management tanum tutup kata na vika betul business na vika ambilitir num tam tata watikina nakena wasi tuni tutu meta no business na ni marketing kena branding karab sa kina to bin karab kina to na lewango na bali besar anita sabi kemro na biokan dari na menan do mandan na lingula kalek ani berni ngai bakuri tali tungo na bital no ngono borotaki no ngona ni baki keli and radio Fiji one ndo moiviti kina FBC TV. Pakikeli na Radio Fiji one ndo moiviti kina FBC TV romay nanda bulang itiko na nonda ngaw na ni vital no sabi na dambaro ibolisili ko bingarabi baga business accelerator manager na tambana ni Fiji Commerce and Employees Federation ke mareta saladakaw main women in business naita sabi kira ni bakurital mandan na namuni pamadal na butingan ni namundo bingarabi na sen bingarabi ni namundo tamban na nita na mepka ngawasia to kay liu na viu kika sa may ngarabi chuko virabi business so na kana sang taito mera pator taito na kila ka ba business vitan business kitu sa kalsala ko durumo chmena por karamongo kitu reda ni hungna wana nanu bina ka business tu vira yona kila ka ba business kene di business sang suci ko bambo tendo na malum le we to vi kenda pambi na nalam nonto bono go witi tu le bono pana nanu bina kayana kila kangan ken dito ba kina business na kina mbiu to kami dito ba mato na business siang switch kan do ba bono chu mendo kanu kla pambi ken itu kin do basi kin na duringa menda po iyo ko ngone na kito te kin na buni program mongo merani vingara bisara vikenda ani kena watora tik kan mikila kana kina tu pani ba mato na vikam business merani total ni kena labi tete kemai kena tostok kena ko ngame kwa ndur menda ko yo me ngarab na me tostok me de watumbur tal tsunga na vika rotele sume no knem business ora ni wasi nga vale yorto na sin karoni business kartu durumana la durumana por karam na mbeksuti ni lita na por karam mo chedi na bula tuna kena ngarab na por karam ni lita na tu la durumana por karam mo chedi na bula ertu salir rawat
Wata runondolo ke tolu nondolo 203,000 na lavo sukalisme virtu na buku ni vikar to buli damai na program wat kena ne labor to marro ese to tango makina ni cost savings ada to kan nandunon ro cinco tol nundul pa kitore dani obi wakanita kena vikar to buli na buku ni programu itu bingkarab cikina esona cikina rawasi amai kuarn bisnis ini kla dapo sanga miteu tito ikino wala ngo dapo se sani tu makoti kino kali program kongo betalip na karra buli dikina era ndo rongo de sarakil kasam tatu yora sanga ngani ndo me tumberi dikina o kito turto kan tikina itu ba binu bina ni ngo itu sesuleto kana erona program ngo ro kana programnya na business accelerator program esomi mo ikolewan yo na betana bukni beka andala ko turmo chungo na mate na coronavirus kasame botumbur tele na imbole bubu itu mbit to ngo erona itu butuba na lomni dono bulongo tiku tok na mata suci na kacin kandoni tuni meda ben kacin kandoni culai na garab cikina na webinar series mo na business counseling o siang ni sumikin do naka o ngolang amin ito website na www.fcef.com.fj /FEE mo wala wan ngkin do form mo korani lewan mo na program mo ko kese ngoran bitar tarme gitu na tulundua wal si bitar tarme bion na email na bam@fcef.com.fj turani wasin wikimni na salda boso ni rani lewanikin na bibu kengo na bali besar nita sabe nita ngini sana mata tatiga na itu ya wikimni na kanta na ndau titi baki bisnisi eno nanda bono siya matanggalin bisnisi daw bisnisi lalai ya patampakin to nito wanana no kito bingkara viran bisnis lalai ayo na bukuni program kito sa may tibuta to na matasang gima itu saliri da seorang bisnis lebih telangar sangol tingan sangol to kan gitu re dani itu tuh pat kitu ngandre ka kitu san itu pasukin na ke bakan ni ngandre ne vivu kini walumi itu satu baru tum gitu re ni vivu ki sibing kara vina salda pasu gitu re vina viva saltek na bali besar sabenar nambar main Fiji Commerce and Employees Federation Maret kila niti ko son itu betul baru terti ko na mati itu ka bambimbi ko na nomoni barong kiti ko na meram and vivi bakim business iyo vinaka watsoni nam bula saut ya namatin tu launch takan dona program ni vivu ke verna va business ko valengai vana baletna COVID-19 verna valengai baletna kena satu isu buna nanda tourism industry so nanguna vak mikina eva embiuma tolu na options vera na business lalai va micro vera na medium but kirna small businesses na ilavo soliana maten itu lavo rarosar na women in business matanga na kena reida na conditions soli ma yara vara rotek server na marama vavu na me lakmikin na women in business me lewen na talanga na kena na committee ni na reida na loan scheme ango na matangali interest rate ko soli na loan go na kenda na sini reida na ver na bange na sin soliak baka vimama na pasente ver na micro wera ni rentura yada evita na undolu na dola vera na small yada tin kavana undolu vera na medium rosna vulkan dona undolu vararata ki fill taking na form se tu vana legal aid officers chiktala vana ministry website chiktala vana DO's office vera mena voli ku ve fill taki form wakati kun talang save vararotik servale ver na micro balatani vaungeti na ito okay vambimbi ver na marama kuara via tau ya vutakan bisnisi dongana
example muka baka dona maraman do vavavi vadengui me vana hotela sianga nona stovu rani kere adabe sini adabe sarna vitu na undolu yo rani kere apply tak na loan me buki ko me boleh nona stovu me didi vaka nona business me buki nona vuvale na loan sini tak na susu mi mendo na embaki to ya mandana business soliti vikun dona embaki mo didi vaka vaka ko no save do sono nanda tik bunga sini tu ket tu na kanda varuta ka sini ngaravi vavinaka na yasana vai lavo so esoli dona embaki amo to ya vutak no business didi vaka tu Maksudnya mareta anderi vina ko do mantana tingo lekelek venaka wat nimberni nangai bakurital tingo na vital no enangono varuta ki nontango na ni bakikili na Radio Fiji 1 ndo moibiti ki na FBC TV. Keli na Radio Fiji 1 ndo moibiti ki na FBC TV. Maret di bakurital mandana nomuni pamatar. Vinaka watsoni iyo nam baletangana kena ndo vai vola takinonda business na kena ka vai lavo vidangana information vinaka tivena nomu apply tak na loan scheme go vata usaranga na levuni lavo iko vinakata ko irana apply tak ada vitu na undolu sini levu sarna kame soli me vamata tinga na business dava ovea dakava ke osa chikuvi kona experience ni business ya vinaka daksarea ko katalanga pakat kuno save na kena na nonda dakava na kena record tikve lavo tu tala na vivu ke na women in business vivu ke verna marama vivu ke tala verna turanga sa sive donan rauna tamater sala ke ni na vale ni women in business mera levu ke na kena daka nonra cash flow nonra business plan goe siang ni somi vuke tala nonra fill takana form sa saranga na kena daka sa soli saranga na office na form mesa menage ko na ministry ni ena katulsang vulnising ni volongko nda kitu sare da irmandanga na valenga ivana kama ni flea market vida na marama ka sibe tulsang vul na marama ra valenga non ra valikan salaka ni rele fill form mera bo vangata ketusana ilavongo me vivu ke vira vivu non ra vale Naka na boleh besar na ibu madal ngo vir sa di bakin bisnis rotiku erna okatital tingakin se dua singkai tiga bubu. Iyo vir tala korsa di bakin bisnis cikar vata usranga na levuni lavo niona fil takna form na levuni lavo rawatan andona embaki ena vata na tikina na vida na lavo ikorani kerea. Munang ngonuk sa apply takin na loan mo nang giva madal takana kena vang takin lavo me rauni vara tak vir na ngai assess tak na loan na nonra la levunga ni kanda sole vir na kena vara tak tala nonra assess tak na loan na but iyo ruo irna to ya vuvo vat kirsa to ya vo nonra business. Naka kita gini sana matatigan itu ya be kimnin kanda nando ba to may nonda ngonongo voi na kena sumilation na nandinaw. Vira kora yada na bitu na undolo vi mama na pasende 0.5% nangay tekvu oche ndona mbaki na numsusumilesu vaka kendua loan taka bitu na undolo ya wal vulka wal nandolo na interest iko na suma nandona mbaki so ni kitu re manda viki mai manda na daka na bange na matanggali interest rate vai iko na sini re nandona bange Solindinaw. Iyo sen vakando so sa dak seranga vara ora merani vaungetir na marama vambimbi vaungetir na leoni vanua
Ko cukup vera na vakasa manila kan bisnis mera banget na opportunity ngo ay. Ni kai tiku ni nawatin dan yang bagi tiku buna susumi. Iyo. Iya. Main na karun yang baki ya, na vida yang baki na nona susumi tu gendu. Na batau sarang ave na nangun sa sulikin wi ko na loan sa nangi tukun wi ko na yang bagi batau tala no bisnis ya. Kaya kai ko kila na lomani lima na yang baki ko na reni susumi leskina nangi va mata tekni sa dakna kena ivola ni no mulon. Na nguna Nanguna soli mo iyo mon nangi susumi leskina. Nita sabi. Ndo tal tu ko lutu ko tani na via bande itaki se bibono ni mitonga kina nondanga nongo. Nanita sana vi bongit nga vi communicate na waron tumina singlu na kendai. Klan ini na waron tuna vi wisi sa may ngarap to ka ongo. Rongo tuna vi buke sa suli waroro sa tuni vi kimni na vito ting business vi kimni tala ni sa pam business tiko. Nila ko rum sunong dende dona kaya kimdo re dani dona Cikin don dende vi buku na business na kena sanga may na vi kapila mera vi buku tikin na business. Kono sa may vi wasita kinongo maram tao sarot na buku ni kena raro muni na may walewen na form muni roti kina sonay labo. Na buku ni cikin no vital na tikin na vi wasita kina na buku ni vi wasal tikin kena tibek na business. Arro sarangan na vingara vi lele buka na vi buke pambutin na vi buke enongonongo satu sarto no matam ni sa ngay kotok nga sa tok nga sa tonga vikim ni na imbolem-bolem ni ngay lako ba may sor do na no mende veka na polo na luto na polo ngay bangingi may vikim ni siya masala sa rin bun libit si kamay sa tungko na vi cikin na vi buke vikim ni sa ngay wari sarto kim ni muni nangol may menira ni may lako duru mana na program lako duru mana pika sa vorta tu matin tu kena fiji ko masin employees federation na kena sangai tu me bibuka weekend raramba ko pambutan ni dan dobat tu kena bukni ngonongo sa ndari dani sa song to ko na wika tu beso na wono pataka sa ngono menta sa nduri sarangan ta lako pen ni sona sala bubu na kena tayu teknik bisnis na bukni witikina merani darot kena ndombula Ibi o irna tu mina kor. Nande bagan ira wanga takana mona libu-libu me ngonisal non rabi tar. Na ito Dona nambari taliboni. Nambari taliboni tolu ndua walu. Ni raningir mekina se ni rani vitar tar me vio na walu ono tolu saiva ono saiva walu. Ni kini via vitar tar me. Verto na vingara vital sunga. Ibitar tarame nang karin sulen wikim ni na bisale tapos so ni na rani bitar tar kini vira. So kay nandendre yo rarosa renda tobong dari di sober na tabalen dar bitam to binokor ni pukun viso ngoso. Kono bingkara pukun web na siya nga mo down mo na download tay kinan na app siya da benum telepon ni na laptop. Itu kan na link wala nga o tambakan na link sa dur sare na puna ni web na ona rong itu kina kina vi wasal te kyo ta beso kini vi bitar tarbat kyo to na ndoni bingkara vi no bukni vi kina so kawasailu oran ngiri tir to mai oran yo skype pat kyo to oran yo facebook messenger mundo bitar tar ena vi sala da boso ni no munira ni bitar tar kina sa tandol tu munina rani atau mina alam ni bingkara vi saporte gitu Nak mareta me da botongan na waswas ni vital nongo kere nindongan itu ni bibuan ditaki si bibono mi bir na kandar ndo botomai pombibian na buni bibu ke sulit kan matin itu Yo sa vonget srava lever na marama na mera meivang takana porkaramu vina kango sa dak srava vina ke parara takibir na marama dong anak kau via tukun na skim go na songo na katul sang vulni vulo June sa keringon kina sini balav nanguna me laku mikin application sa keringon kina tu na Facebook page ni Women in Business rani message nga mikina erna na solivir na vivuk ya Binaka da babini binaka ti boleh bi mareta salada kau main Women in Business ke sabena dambaro i boleh silesi kabingara wa Business Accelerator Manager and tambana ni Fiji Commerce and Employers Federation Romain anda boleh itu kuan na waswas ni bital longo bina boleh usah nomor solito nomor ngona dari mana total mantan tinggal lek
ani berni nangai bakuri tali tu gana vital no ena ngono borotaki nanda ngono ni baki kili and radio Fiji One ndo miviti keina FBC TV. Nanda ngono tiko ni baki kili na radio Fiji One ndo miviti keina FBC TV. Rosati kuna nonda bulang na nonda ngonongo semi mbukarau ki Luisa mbani kor roi boli selisi mai na tambana ni mbula raramba ni nonda matin itu ena karuan ni uti ni wasi ni bital no ena ngono boru taki di baki kili rusa mbula binaka na biokan mbula binaka na wale me tiku buto mandanga na bital no ena ngonongo okila ni sana uti ni hula ni bulongo na kena bawali weniti na fomo boru taki sena tigindua sueli berno kan daru kiti kuma na tambana ni mbula raramba ni nonda matin itu na walebu tomando vitorna tini ngono binango mo babin binaki na steseni ngona ndo viti radio Fiji One na kena nitu sureti mai mikito mai vitai na buku ni programu ni tambana ni mbula raramba se kona justification koni ataro tiko mekin ya intina tanggal ni kila ni ngona ututi ni bula ni kena bakadori tiko mai na kena bakabui senon radiki vitali tiko ira turi labo tiko na tambana ngona tambani bula raramba sena Department of Social Welfare kila bakati utegi tiko mai na bulu tsendueri na nembaki ngoe kila saho tiko ngoe on na bula na kena di bagi tu main na bingkar bingo kitu erusang bulkan dua na nito bolo levi todo ni dabada butu tigo na tin kapanesan levi tin kapa kenesan wo era tigo kina na nito bolo ko rasa di bagati ko na bingkar bingo be ira na lewe roteni bitu sanga bulka bitu nondol na bubale era tori laboti ko na buguni program na poverty benefit scheme na social pension scheme but kina care protection scheme na bitsunga buluka bitu no ndulungo ngerkedango erangandre me bakabui semendiki bilistale na ilabo era torito na inakin bumbanga ni kena nandra diki bilistale se bakabui na nandra kerkere indua matai me bakandei takimai ni rasembula tiko oiran leni bonongo koratori labo tiko baletanga na buguni bikando ya tu le bunangon sandende sarangon kitungo indokila ni lele wiro wa sara lengain na ilabo ni matintu ese bangata gitinga mai beira na bekanda ki sotale na leni bonu na kini karua ni na uti na exercise ngo na justification exercise ngo sena kena bakabui na non kerker ni uti ngo ena ba matatasaranga mai bikitu na wili ni tamata indondo no merokati serabuke ya na tulu na program lele boy ana kene katulu ena ngai buki seranga ko indondo no me buki ena buku ni be buki ni matin tu kene wotu tinga ena buki telanga na kena bo buitaki ila bala bini bengarap sena ya buni bengarap ni tolu na program limo sena eso pindo ya kana tu me bakani sabe biso tu na ngono be biso nembaki be biso tel tinga ni tu ni bengarai indo wot indo exercise limo ngondo buki kitu bali ena kena ndo tarira ke sena kena la buki na ni tu program ni bengarai na wale matagal Luis ini be bakurianga ni bomadala si nangonan rende ndoro makinda ngonam bolim ni busot endoro makikenda toka na ngaunongo enan rende tiki na bitu saki sena kena turu mina bi bolin bol bina bunu ngoni sala raw ndondo rende rabagande ataki na nonra sena tiki ndo boru taki sabinaka babakanga sabakare barutak chikoya onongu tokani me baleta na rosanga bulkan dona nito bali bole na tin kapana besana ngo katel chinga kino irna bekanda ereti ko na yanu erto melo mai viti elo mai viti lau ke irtal na vei
vei anu ko era senga ni o katitiko sendende na nonda la kovani na bali pol ni bola raramba baru tek tal tinga na fomu na vi posto besi karabole kakina ngo kaital tinga na ngona sambio tieni kina nonda volitori lava na pulau Januari asta kambi bata tika ni kena fomu kena nonda ripola sena vouchers back kwa merna bakalewe na kena ngona turtolo kara pasukaranga mena posi kwa kito savingo matika na ngonongo. Oi be ke boka sa mani layali se susu ambaka se bakatani. Ero ni ndo talaki ni susu may nangona suliki na me adabu timingo. Iyo era ni be susu mitaki ke bakanga era baru tak mai se tuk me be kito ni rakereta lendo na fomu mera bakalebene. Ke nga kito sana researchinga na fomu nga ko kito sa tarai na bali bola se maina posi. Badada me adabu tiku mena bulongo o tune sa vida badada vida na libu ni fomu sa bakalewe ni raumai sa basuka itala di kinom do tamba. Pinaka na wili todo komandanga ni bubale seir na tamatele andu karbo keiti kumai ena tolu na porkaramungo le vitu sanga bulka vitu nondolu 5 rau tini karua. Ena ngonongo na fomu keve na wili ni fomu ko kitu satararawa mena ni to be bali bola rosanga bulka ndona bali bola keve viti esa tini kandono ndolu donan rau wasanga bulka 5 na forms. Kena mbale se tiko nga na paciente mbeka ni fomu ko kito satara nongo se tiko na 5 na paciente. Kito sabotok ngango ruana madawa. Mena kakabake na tikini singa sana songo tukina na kena vingo mina fomu Na wali besar na ibu madal. Sati ko nanguna lataki. Boy be esul tali ko so ngaun. Nakamu na pamatala na nguna elataki. Ike muni na turanga kena marama ni barong tu mai. Enanda sana tini kawai viti. Au kila ni netiku buni ambaingo na pulo Januari kitu amai pamatala tikina na viste seni keve. Ni FBC enanda ponua. Pakatala kina sarangwali tiga na belis na ve korkoro. Rabanga takati ko na mbosi ni tikina. Na mbosi ni sana. Na kena pakande o tagiti ko na itukutuku. Ni ngauna elataki ena buku ni prokaramongo. Kila ni mai bakatata buta giti kongo. Na kena tiga buta umanda. Dodono me mai adoto na bulo tune. Na katulu sanga bulo ni tune. Sandodono me asavingo mi kevikina. No muni na kena pabu itaki. Na fomu ni kere bebuke. Ko abakasa buitu gani na kena itukutuku. Kila ni tolu tuna program lelebu tolu tali tuna na matangali fomu. Etiko na fomu romo kwa na social pension scheme. Kongo na kena reirai. Kemuni na toro tuna social pension scheme. Kemuni muni na pakalewe na mai na fomu ko sena fomu ni pensioni. Kemuni na toro tiko na fomu na bebuke ni poverty benefit scheme. Ngona na fomu muni na pakalewe na mai. Na fomu ndokon Pakatala kina kemuni na toro tiko na care and protection allowance. Kongo na fomu damu se pingi. Muni na pakalewe na mai. Mena rani tau mani tiko kina. Na no muni na buketi ko bailavo. Ena mbaki bailavo satu ena matanda Nak ruso teo na biokan diri binang menan do mandana tingu leka ni beri na kaiba kurita liti ko bada bari na vital no. Ena ngona borotaki no ngona ni paki keli ena Radio Fiji wana ndo moibiti ke na FBC TV. Ni waswasi ni nanda vital no ena ngona borotaki nanda ngona ni paki keli ena Radio Fiji wana ndo moibiti ke na FBC TV. Kimrone biokan ke boga itiku talesone tukutuku elutu koto rona via bante itikitu ngaki na vir na kandarun to botong menon nanda ngonongo. Naka ena pukunga ni fomu savingo mirawa. Maina vitu sanga bulu kavitu. Na undolu
donan rau 5,5 kanduana pupale ke muni na leo ni bunua yandua ni toro tiko na ilabu ni bubu kionko e rota ni 5,5 karua na undolu mai na 8,5 kaputu na undolu ya na fo mera sama ikawati Sa ba suka yen? ersa sera esangai soli beir kembale sera ngai lau mai na leni bono mera mai kote na fo mai na 8,5 kaputu na undolu ya le 5,5 karua na undolu ersa ngai mai kota na fo kembale wakadada ese buota litikumbeaka e via rosangabulu na undolu na leni bonua wakadada mera mai kota na nonra fomu ni bibu kembali ono sangabulu kawalo la pasende na fomu ersangai soli tutuma veira na leni bonua korto yukaiti ko boila na buku ni fomu era suka mai na 8,5 kaputu na undolu kita una magatiko mai na 5,5 karua na undolu ya e 2,5 karua na undolu walu nanrau na fomu ersangai suka mai kina neto volleyball na rosa bulu kandona volleyball nanda sana chin ka baby kembali wakadada 5,5 kalima na pasende na fomu esengai vingomi mai veira na leni bonua kembali seboti ga e 2,5 kalima na pasende kenio bitiro batango na 5,5 karona undolu kena 2,5 karona undolu e tini na undolu na fomu erseti wabungo itum era sesenga ni serba sukari mai kina volleyball rosa bulu kandona volleyball ko koya kito bibana no mitikina na tambana ni bulararamba pikiro no belislis kero ngusu na tigwana singele bunikua ke rawani rabuke yo irana leni bonua ko tigo bira na fomu mera kota mai na non fomu kina volleyball ni tambana ni bi garabi ongo ena rosa bulu kandona volleyball na ndasana tinikaba na kene karua mera beir kora sembera ni resetor na non reform rota tigo ni rosanga bulu na undolu na leoni bonua ko ya sakeriti ko muni na numa tigo ningo na itu ni mateni tu na bula tulai ke na bula kosita na bula september solitali tigo wikim ni tolu na bulongo na numa ni na numa tigo ni na mai vengu tu wawa na numa na buke Wikimuni ke na sembera ni sekota mai na nomoni fomu Me da mana tulusanga bulu ni tuni. me da mana tulusanga bulu ni tuni ngo na da kata kina bulu maingo na bulu kosita sa rawa ni na tu bakawawa tu na nomuila ibe ibuke sana taro vitu bakawawa me da wati gani na tulo bula na soliti ubike na tu na tulai na kosita na september ya na nguna rawa ni soliti ni wikimuni ngona ela tai kina ngona ela tai kingo ko tu sa vitalo no tikina na bula maingo na kena runa bula tale ni muri ko ya sando dono muni na ta te muni mekin na ngona ngasana tu wawa tu kina no muni la muni en kilasar ni o kemuni ni simbere ba lewen na muni fom muni na ko tamen na muni fom vete mera ni maindo la vitaleni na ila buni vivo kini mateni tu ko bangole tikani bikimuni na numuti ngona itu butu ni mateni tu dono menda na talai raro kina me bani ngarantang karaviti ko mai bana mateni tu ngondo ni tubutuba imbita na mateni tu na baki bai labongo sandondo no menda talera rokin bete menda rani buke itu kin kila ni maro takati kuna bibuke na vengara bitalanga mai bolu bolu ngona bika satu bir na boili silis mera daga tegirikina mera rei dani ada ni bikim ni na fom mera rei talanga mai na basuka talanga mai na fom mera ni tomani tikina vengara bini bibuke bagai labo bangole tiene na mateni tu kina no munindu matuval patalanga kina be na tomatam bulai andua koratu ngaraviti kana lawani bibu ke ongo Nak nita gini sana mata tatigan ni tukutuga bikim ni na awekanda na bukiti kumaya na tambana ni bulararam yan na butinga ni tukutuku rusapa rita kati kuni bolis lis yan na nondang unong na boleh so tabi yan na ngunan rendre la kuturumi ngonam boleh la kuturumi tungo bina boleh yan na ukila ni sanganindua yan na rawan ni bakananda ku nan rendre ndala kuturumi tungo yan na COVID-19 restriction nga Costa Rica ndatigo ukila ni donam boleh go be ira na wekanda na kena ba sukari mai na fomu ndina ni na kena mai taro bitu na bela yaki yo sanga ni mai vengu na program ngo andola tiunga lele wir na lele bonu na ngono sa mai tau kin na bela yaki kitu bakila saranga na kena lutu na fomu na ruana bulongo na bulo mati kena bulo perel me ada na ngono sabe mai di ba bina katalikin na bulo sawoti kena bulongo bakila ni be bina ka balelai ya ndo na ka kitu rida ni lutu
non rangolen na leni bunu mer basukarani na fomu era sa balewe na uti do telengana ndendre ki tu reida ya na kena balewe ni na fomu ili bikem ni sang ni torra tu na iba sala era suli ba sala tigina ba lisi ena bunu ni ngarabi tigina biasa ni ngarabi tigina baleta ni lele bo sang ngani tu do tu menon balewe na tu mena fomu kereme na tingo mi bina ka tu na iba sala mera ni todo ko tiku kina na kena bakalewe ni na fomu e tolunga ne wase ni fomu ya ke baka na rani bakalewe ni mai bakabina ka na rani buketel ngana kena tomani tingana no mni lawe ike muni na sang ni bakalewe ni mai babina ka sarada ka tiku baku kona balis ya na no mni na tarai taleni mena mai ba todo ko takina kena bakalewe na no mni fomu na keni katolunga beira na tiku ena nanda ena wase lom ana sana baturango kandabu lau ke lomai viti ke muningo na nomuni bola ni viso mi sena nomuni vautsa wako ni kina kambitu ga ni kina na nomuni fom kere muni nangone ni na toro kina nomuni vautsa muni bakalewe na mai na fom sa kambitu ngo ni kuni bita levi okpa mena bakalewe ni mai bakabinaka biu mai ba nandona bendindina ti sa tigo batekira to na postovis na vi anu to do ngoro kandabu lomai viti mena soli tali biru turu ton gai baku tamai bali ni bolo. Ke bagai sasanga na no muni fomu, muni na no muni bakan to tatal na posto besi. Beta sabar rala ko tseni rala ko tseni ngona wanga. Saron di soli tiga ni kina na fomu ko mer lebi sumte ke baka sayali. Se susu ko ni atarong to gali o tagale. Ko ya binaka kina muni ndana be taratigo. Membaleta na kena na no muni ngarabi na buguni prokaramu. Binaka me mai dava tonga na vital no na itutunga ni be bongeti se itutunga ni be bonanumi beira na be kanda bombibi beira erbuki tu me na tambana ni social welfare sen tambani bulararam ni nondamat itu pina wale na be bongeti tunga kena be bararama ta gitu be kenda na leoni bonu enda torti una ilabu ni be bukengo na social protection scheme sen ilabu ni pension na poverty benefit scheme wata kina care and protection allowance au waungi tike munitunga na bono ni tiko kina ni reida ke bakani o ni sembere ni bakalewe na fome tolu ko wabaru takato mandatiko endondo no muni na ngole kina pali polo kan dondo bikemuni bikemundo mai takon robe mbuo ke modwata tiko na pali polo ka bikemuni ni na rani ngole kina na sano rane sano mba tigo mai raki tigo mai tabua tigo talanga mai mba batalanga kina mai lutoka mai nandi bataka kina ke kimdo mai nandronga na bosai tigo mai singa toka tele bure oni tasiri namdo bol tigo korbo mai buninda baka kina no sore batala kina bikenda na wasi ngo lo mai suba seru na mosi namdo bol tigo ngore mai nabua baka kina bikenda na tigo suba tigo ko tigo na sinu wale lebu baka kina ko tigo ngore na headquarters suba rawani ni ngoleva na bi bolni bolongo eratuki na fom kere ke muni na ngoleani eratuki na bali sili serana buki ke muni ni ronga da babina kana non reba kasal kani bagalewe na mai metodo ko na fom ni bagalewe na mai ni mbera na ngonela ta iksa foto ngango weekend endo na mada wada na mada palabunga na mada mengo na mada ni mursa da botonga na singa tusi kausa bi baungi tiku biki muni na weka ni bubale nikila ni ratigur na weka muni ni ngole vira ni libari ta vira mera ngole mai kina bol sini bukira muni mai kuta na fom mera le bagalewe na mai baleta mera ni tomani tikina na non rubuke mai na mata itu naka robo sa tanabio kan isa tamboki kenda ko na ngaon sana daw tal tinga kina na ngona boro tigang ko da babi bila ti wale bisi mimbukarau ki Luisa ambay ni korro ibole sila si may natamban na nimbula raramba ni nonda matin itu rumay bada bariti ko na vital no ay nangona boro tigang ko nonda ngaon ni baki kili and Radio Fiji one ndo moybiti kay na FBC TV na wali usar na numro ngaon na wali usar na boro ngating may na weka mo ni butan buwan ni kalungat sa katiko.